Originalna ideja je potekla od Milana Dobrića, sa kojim sam ja u tom periodu sarađivala na jednom drugom projektu. On je došao i rekao nam da postoji aplikacija koja se zove ArtViv, koja koristi tehnologiju koja se zove izmenjena stvarnost. I do sada se to koristilo za umetnički izraz, za neke umetničke slike, fotografije. Međutim, on je nama u stvari predložio da mi to iskoristimo za neku društveno odgovornu temu, za podizanje svesti koristeći ovu modernu tehnologiju, i nama se to dopalo kao ideja i odlučili smo da iskoristimo za podizanje svesti o nasilju nad ženama. Pa iza toga se krije stvarni život. Ovo što je na prvoj fotografiji, ovo što je sada predstavljeno, pokazuje život koji obično ljudi koji trpe nasilje žele da drugi ljudi vide, jer se obično oni stide toga što doživljavaju. Novembar smo završili 4. po redu festivalom ženskog stvaralaštva. On se inače održava, tako smo ga zamislili, od 2018. godine u martu, u prvoj nedelji marta, neposredno pred Međunarodni praznik Dan žena, ali zbog zaista nepovoljne epidemiološke situacije on je odlagan i zadovoljni smo što ga je i ove godine bilo u novembru. Onaj revijalni na koji mi stavljamo, bar u Akvariusu, akcenat je ove godine zaista izuzetan. Imamo 3 izuzetna filma. Jedan je posvećen možda i najvećem svetskom, ali sigurno sovjetskom i ruskom reditelju Andreju Tarkovskom. Jedan film, Nemi glas, govori o problemu homoseksualaca u Evropi. Jako je provokativan, a treći je možda i najprovokativniji i najaktuelniji, Novo evanđelje, koji govori o problemu migranata koji dolaze u Evropu, konkretno u Italiji. Znači, izuzetno važne teme, i umetničke i društvene, ove godine u revijalnom delu, nikada nije bio kvalitetniji.